دما خوش ببینرین هجا ایرو 3 نیسان 2023 روژان روژا دوشمی بویر او گشترین هری سرک و هری بالکش ین لسران سری جهان رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا دناوا 13 سالین شریین لسوریه ده ادی ماسیم بازار هینا جاری کردن تنه دانین لمسکوی آلیکارین وزیرین کارین در و ین حکومت شامی روسیا ایران و ترکیه دجون جوینا کو وقت تکنیکی تدیتن ده آرمانچ چکرنا زمین جوینا که جبو وزیر کاری در و ایوان ولاتانه. لسر خوینا گلی هریمی 13 سالم بازار تنه کرن ماسه یک هلدوشه و ماسه یک نوتیدانین. نها جاره کدم پلان بازارک قریش لسر خوین ایش و آزارا گلی سوری تیگراندن. وزیر کاری دروی ترکیه مولود چاوش اوغلو لترک اوی نیویورک آدولتین یک بوی امریکای جروجنامه‌وانان را آخوی. چاوش اوغلو گوت هندزانم به مازوانی و آسانکاریا روسیای به واژه که مخالفت یاب سوریه را دست بکر. پاشه ایرانجی تولیوی بو. چاوش اوغلو آنی زمان گو جوین ویس 3 و 4 نیسانی لموسکوی پیکوره. جبرگو هفدیتن ود آستا تکنیکی دبا کسنل بنده گو بریارن گرنگ بینگرتن. لی آلیکارن وزیران و حول بدن جبو پیک آنینا جوینا وزیران دواره تکنیکی ده دمک دیار بکن. ده شرط و مرجن آسایی ده جیگرین وزیرین دروین هر 4 ولاتان و 15 و 16 آدار لموسکوی جوینکا 4 آلی پیک آنی بونا. لیبلی هات را گهاندن گو او هفدیتن دکیلیا داویده جبر صدمنا تکنیکی هاتیه بطال کرن. لگوری چاپمنیا روسیا سروک روسی ولادیمیر پوتین ددما سردانا سروک حکومت شامی بشار الاسد ده جه خواستی گو ترکیه رگاوین آسایی بونه بنرخینه. Evvel emirde terörle mücadeledeki samimiyetten geçer. شف رژیم ترکیه رجب طیب اردوغان دی جوینا کوما پارتیا خویال مجلسی گو 23 مجداری لدار خستی ده گوت دبگوب اسد را هفدی تنک چه ببه دی سیاست ده خیدین نابه دی داویا داوی ده امی گاوان باویجن. وزیر پاراستنی ترکیه هلوسی آکار و سروک میتی هاکان فیدان دی داویا کانونا 2022 ده لموسکوی به هم پیشین خوین سوری را جویان. هری داوی اردوغان و الاسد 2011 بریا تلیفون به هفرا آخوی بون. جاودرین سیاسی جی هولدان پوتین انجمون ذکرنا اردوغان و اسد به هلبجارتن ترکیه و گریددن. جاودر تفکرن گو بوریه پوتین دخوازه دست اردوغان ده هلبجارتنه تا خورد بکه. دشاره 13 سالان ایل سوریه ده ایران و روسیا بینابر پشتوانی حکومت شامی کر. رژیم دستهلات دولت ترک آخر کرجی پشتوانی کومین چتین داخوازه حلوشینا بشار الاسد دکن کر. بله ترکیه گاف بگاف ایدی بر به هلبشارتنی و دچه جبو خلاص بنا جه رژیم AKP MHP مخالف ده تفگری ده اتفاق آزادی و دموکراسی یا کرد دکلاراسیونا درباره هلبشارتنی ده اشکره کرد اتفاق بانک ل همو کردان کرکو ل در دورا پارتیا چپ یا کسک ببنیک. جبو هلبشارتنا سروکوماری و پارلمانتریه یال Türkiye çlu یک rojmaya. Kürt halkı başta olmak üzere halk ve özgürlük mücadelesi yürüten bütün halk. اتفاق آزادی و دموکراسی یا کرد کو پارتیا چپ آکسک به پارتین سیاسی کردین لکردستانی را آوا کریه دکلاراسیونا خوی یا تکلداری هلبجارتنین 14 گولانه اشکره کره. ام پارتی یا کرد آوا کرنه دکلاراسیون لآمده بدا خویانی که هاترا گاندن. پارتی او ریخستنین کردی تبلی دا خویانی بون. چند خالین سرکین دکلاراسیون اتفاقی وهانه. ام دناو ایش و دردی مزن یا عرض هجا بازر جیخ البیستانی ده دچین هلبجارتنا 14 گولانه 2023.
زنجیرا غمساریا دولتی دا عردهجده زیان جانی و مالی زیده کر و وگوهری کمکوژیکی. زنجیر خمساریا دولت اتفاق اشارت به پولیتیکاین اسیمیلاسیون کر و هاگوت. گلی کرد و کردستانی لسر بندک دیروکی یا تجی درفت و مترسین مزنه. اتفاق جمهور استراتیجیا خویا سرکه لسر تونکرنا دستگفتین گلی میل هندر و دروا آوا کریه. جالیه دن و اتفاق عملت جیج بو سرکفتنا هلبجارتنان پشتگیریا گلی کرد خوازه لیچار سر یکی شین بر پیش نیاز ناکه. مرجین سرکه اتفاق آزادی و دموکراسی یا کرده. قبولگرنا زمان کردی وک زمان پروردهیش بخش زاروگان حتی زانینگه اولکیلکا ترکی وک زمان فرمیه دویمین. آفراندنا هاویر دورک دموکراتیک گو کرد با آزادی خبره خستن بکن و دبن ناو کرد و کردستان ده خوابی ناسب کن. ناسکرنا ستاتویکا گوگل کرد لکردستان خبره و ببه و گراندنا ناوین کردی نشته جهن عردنگاری و دیروکی گو ناوین وان هاتنه گوهرتن. راگهاندنا جه گورن کسایتی این کرد این دیروکی گو گورن وان هاتنه هلوشاندن آنجی و شرطن. اتفاق اشارت برو شاگرتین سیاسی کر و هادوماند. ام داخوازا آزادی همو گرتین سیاسی به تایبتی گرتین نخوش دکن. ام بانگل حکومت دکن که داویل تجدیدال سربریز عبدالله اوجلان و گرتین سیاسی بینه. اتفاق آزادی و دموکراسی یا کرد داویه داخو یا کرن که جبو داخوازن لجور بریکو پیکن قانونی و دستوری بجه ورن آنینه بانگر که 14 گلانه دنگی خوبدن پارتیا چپ آکسک. بلکه شهر الأوكراني ایدین هاد بحموت دا سیمایه جه دسپیکا شهر الأوكراني او حتی نها همه بجه شهر هری دجوار لوی هرمی پیکتی هری داوی کما جگدارین واگنر ین روسیه را گاندن که وان آواهی شهرداریا باجار به دست خستنه اوکراینی جی وان ادعایان رد دیگه. لأوکراینای اف در نشانه شر هری دجوار ایسحاله بحموته. به مهان روسیاش با کنترل کرنا وی باجاره بچوک به همو هیزا خو ایریش دکه. ارتشا اوکراینای اجولاتین روش آوا چکه نوجنگرتی جی به همو هیزا خو هول دده باجر به پاریزه. سروک کوما واگنر یفگینی پریگوژین د داخویانی خویاب ویدیوی ده لسر حساب خوی تلگرامی گوت لشکرین واگنر آواهی شهرداریا باجر به دست خستیه. لور آلا روسیای هات هلدان جعالی قانونی و نها اف در آمیه. فرماندارین ارتشا اوکراینای پیشتراز کر گو لشکرین واگنر جبو گرتنا باجر دست به ایریش کنو کریه لی راگهان گو اف ایریش هاتن شکانده. سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی دوه سر حساب خوی مدیا جواکی داخویان یکدا و دیار کر گولشکرین وان به قهرمانی بهموت پاراست و گوت ام منت داره وانن. Проти Костянтинівки ракети С-300 і систему залпового вогню «Ураган». لشکرین روس انگو چکدارین واگنر جی پشتگیری ددن وان دمک دریجت خوازن گولشکرین اوکراینای نچار بکن خورادست بکن. اف یک شیب دور پیچکرن آباجیر و قدکرن آرین آلیکاریا بولشکرین اوکراینا پیک هاد. روسیا یاد نواشش مهنداوی ده تو سرکتنک دست نخستیه دخوازه بریاویه که انجامه بگره. هر وها بویره و کار به باجار هری داوی یه دونتسکی جی کنترول بکه. شرل بحموت باجار الهرم استراتژیک آپیش حسازی جهاوینی و دوام دیکه. بریانها فرماندارین کوما چکدارین واگنر این روسی جسروکومار اوکراینا ولودیمیر زلنسکی خواسته بو گوهزین خوش باجیر وکشینه. فرمانداریا اوکراینا ادعا دکه گوهزین وان لدر دورا باجار بحموت در بین خورد لچکدارین روسیای دانه. ایدی مسکو لهمبری ناتوی شوری خود دکشه بالیوزی روسیه راگاند کو اوی چک نوکلری ین تاکتیکی لروش آوی بلاروسیه بجه بکن هریما کو قلاوی تکرین سنوری پولونیا او اوجی اندامی ناتویه. بزیدبونا جماره اندام ناتوی را روسیا کتیه تفگره. روسیا جهبونا خود ترسه کاغذ خواه هری بهیس کارتینه.
Balyozê Moskowayê li Mînskê Boris Gizlov dû ragihand ku ew ê çekên nuklerî yên taktîkî yên Rûsyayê li Rojavayê Belarusê bicê bikin. Ev herêma qala wê têkirin jî ber sînûrê Polonyayê ye. Boris Gizlov got, heta yekê tîrmehê depxwên ku em çekên nuklerî lê biparêzin wê amade bibin. Tevî dengên ji Ewropa û dewletên Yekbûyî Amerîkayê wê ev yek pêk were. Gizlov têkildarê xalên ku wê ev çek lê werin bicêkirin jî ta agahî parve nekir. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin di hefteyên dawî de gotibû ew xwe amade dikin ku çekên nuklerî yên taktîkî li Belarusê bicê bikin. Ev pêngava Rûsyayê rastê berteka Ewropa û dewletên Yekbûyî Amerîkayê hatibû. Putin bi gotina Amerîka bi salan li Ewropayê vî karî dike bersiv dabû. Balyozê Rûsyayê got, di demekê ku em qala bicêkirina çekên nuklerî yên Amerîka li Ewropa dikin de pêwîst em tedbîrên ji bo zêdekirina ewlehiya Belarus û Rûsyayê jî bigirin. Ukrayna plana Rûsyayê şermezar kir û heftiya borî bank li Konseya Ewlekariyê ya Netewên Yekbûyî kir ku bi rewşa awarte bicive. Di daxuyaniya Wezareta Karên Derve ya Ukraynayê de ev pêngava Rûsyayê weke gaveke din a provokatîv hat binavkirin. Kievê balkêşan serwêyekê ku Moskov bi temamî pergala ewlekariya navnetewê xistiye metirsiyê. Wezareta Karên Derve ya Belarusê di hefteya borî de hewildana Rûsya weke encama tevgerên Rojavayî destnîşan kiribû. Ev pêngava ku ji destpêka şerê Ukraynayê ve nîşana herî eşkereya derbarê çekên nuklerî yên Rûsyayê tê çavrêkirin ku têkiliyên bi Rojava re hîn zêdetir xerab bike. Welatên Ereban yên endamên OPEC Plusê biryara kêmkirina derxistina petrolê dan ji destpêka Mehagulanê ve wê rojane derxistina petrolê 1 milyon bermîl bêne kêmkirin vê yekê hişt ku îro ji sadî 6 nirxê petrolê biha bibe, Amerîka ji biryara hatî girtin nerazî ye. Endamên OPEC Plusê Erebistana Siûdî, Iraq, Cezayir, Oman, İmarat û Kuwêt biryarda goşmaha Gulanê ve rojane 1 milyon bermîl hilberîna petrolê kêm bikin. Bi vê yekê re saetên siharê ve li bazarên Asyayê nirxê petrolê bi rêjeya ji sedî 6 zêde bû. Her bermîla petrola Texasa rojava bi 8.01 dolarî hat firotin û ji sedî 5.74 zêde bû. Petrola Brent jî sedî 5.67 zêde bû û bi 84.42 dolarî hat firotin. Reuters li ser pêşbîniya Goldman ragihand ku zêdebûna bihayê petrolê di 5 sedî 7. Rûsyayê jî ragihand ku ew ê rojane 500,000 bermîlên petrolê kêm bike. Rêveberiya Amerîkayê daxuyaniya 6 hilbirînerên petrolê yên welatên Ereb ên ku wê rojê nêzî milyonek bermîlan qut bikin weke biryareke ne bi aqilana şîrov vekir. Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden demeke dirêje bang li welatên OPEC Plus dike ku hilberîna xwe ya neftê zêde bikin. Herçi qasî demkî be jî piştî êrîşa Rûsya li ser Ukrayna nirxê her bermîleke petrolê derket 120 dolarî. Rayedarek ji Wezareta Enerjiyê ya Erebistana Siûdî anî ziman got ev tedbîrek ji bo pêştevaniya aramiya bazara petrolê ye. Wezareta Enerjiyê ya Cezayirê li ser mijarê daxuyaniyek da. Wezaretê diyar kir got Cezayirê biryar daye hilberîna petrolê ya rojane 48,000 bermîl kêm bike. Ev kêmkirina got wê ji destpêka Gulanê ve pêk were wê bolatên OPEC Plus re di nava hevrêziyê de bin. Ev yek jî weke girêdana biryara qutkirinê ya mijdara 2022 hate eşkerekirin. Li gorî nûçeyên li ser zimanê Wezareta Enerjiyê ya Erebistana Siûdî hatîn parvekirin jî wê Riyad heta dawiya salê 500,000 bermîlan rojane di helberîna petrolê de kêm bike. Wezareta Enerjiyê ya Omanê jî li ser hesabê xwe ya Twitterê ragihand got heta dawiya salê ew ê rojane 40,000 bermîlên petrolê kêm bikin. Her wiha di Iraq jî 211,000, İmarat 144,000 û Kuwêt jî 128,000 bermîlî kêm bikin. Welatên OPEC Plus di civîna 5 cotmeha 2022 de biryar da bû got mijdara 2022 û pê ve rojane 2 milyon bermîlên petrolê kêm bikin.
بله دربازی فنلاندی ببند هلبجارتنی گشتی ین کل فنلاندی هاتن کرنده پارتیا کوالسیونا نتوی یا کevne پرست بسر کرد هلبجارتنی ده پارتیا سرکوزیر سانا مارینا جی بوسیامین. دوی نیسانی لفنلندزای هلبجارتنا پارلمانتوی پیک هات. پارتیا کوالسیونا نتوی یا محافظکار یاکو پیتری اوربو سروکاتیاوی دیگه ده هلبجارتنین گشتی این فنلندزای ده بسرکت. اوربو بگرتنا جسادی 20.8 دنگان بسرکت. پارتیا فنلندیان آراستگر و پوپولیستجی بگرتنا جسادی 20.1 دنگان بو پارتیا دویمینه. پارتیا سوسیال دموکراتان آسرک وزیر سانا مارین برێژەیە جسەدی 19.9 دەنگان وەکە پارتیا سێمین بداوی کرد. دهلبژارتنین سەرۆکاتیدا پارتیان ji bo 200 kursiyên parlamentoyê ketin nava pêşbaziyê. Li gorî rêjeya dengên ku ji sedî not û nehatî ji Martin de jî rewş wiha ye. Partiya Hevbendiya Niştîmanî 48 kursî, Partiya Fînlandî 46 û Sosyal Demokrat jî 43 kursî bi dest xistine. Encam çawa hatin nirxandin. Serokê Partiya Koalisyona Netewî ya Muhafazkariyê 53 salî Petri Orpo di derbarê encamên hilbijartinê de axivî got. Serkeftineke mezin bû. Li ser bingeha encamên hilbijartinê em ê ji bo avakirina hikûmetê Fînlandiyayê dest bi danûstandinan bikin. Orpo dikare bi Partiya Rastgir a Fînlandî an jî bi Sosyal Demokratan re ku di mijarên cihêreng de ji hev cudane hikûmetê ava bike. Seroka Partiya Rastgir a Fînlandî Rika Pyora 45 salî alî dijî koçberiyê dema ku encamên hilbijartinê dinirxand, spasiya alîgirên xwe kir û wekî encama herî baş a hilbijartinê bi nav kir. Sana Marin a 37 salî ku têpayînê serokwezîriya wê bidayî bibe jî Partiya Fînlandiyan weke bi eşkere nejatperest bi nav dike. Bi erêkirina Tirkiyê re êdî Fînlandiya li bendiyê ku di nava demekî kin de bi awayekî fermî beşdarî NATOyê bibe. Têpayîn ku encamên hilbijartinê bandorê li ser mijara endamtiya Fînlanda ya NATOyê neke. Piştî êrîşa Rûsyayê ya li ser Ukraynayê Swêd û Fînlandiya hejdehê gulanê ser lêdana endamtiya NATOyê kirin. Dema ku Sana Marin di 34 saliya xwe de weke serokwezîra herî ciwan a cîhanê dest bi kar kirî de, wê pêşengtiya koalisyoneke ji 5 partiyên bi pêşengtiya hemû jinan dikir. بله د نوچامه داوی در روشا باجر ل دولتین یجبویین آمریکای هیا ل دولتین یجبویین آمریکای جی بلانچا باجری گراند به جبر باجر ل 8 ایالتان دایی برخوا حریکم سهودو کسان جیانا خواهش دزدا خباتین لکولین کرنا هم زیانین جانی و هم جیین مادی دوام دکن. لپارزمین امریکای باکور باگره لوشینک زیدل پای خواهشت هری زیده ایالتین روش آوا و باشور ولید جروشه باندور بونه. جبر باگره حتانها هریکیم بتری 32 کسان جیانا خوش دستایه. سرویس متیورولوژیای نتویی امریکا لسر مجار داخویان یکدا. سرویس دستنشانگر کو حتانها بتری 57 بویرین باگره لحرم پیک هاتنه. هری زیده هرمن آرکانساس، میسیسیپی، لوا، تنیسی، ایلینویس و ویسکونسن جروشه باندور بونه. والی تنیسی بیلی اشارت به هفته داوی یا کار خوکرو گوت پشتی ایریشا چکداری یا هفته داوی گوته ده 3 جزاروک 6 کس مرن اف باگر دمامن آهری زور بو. لگوری مالپرا پاور اوتیج یو اس و قطبونا الکتریکل ولید شوپینه جدانی سبهی و زیده تری 150,000 خانی و کارگه به الکتریک مانه. جوان 115,000 لبنسلوانیا و 37,000 جیل ورجینیانه. رایدار خباتن جبو تثبیت کرنا ضرار انجانی و مادی ینجبر باگر دجوارد دومینن. سروک امریکای جو بایدن جیج بو شوپاندنا روشا پشتی باگری بر خدا هرمی. بایدن لگل ریوبرین ایالت میسیسیپی جویا. پیشتراجیب داخویانی که چاپمنیه روشاش بر باندورا باگری در کتینر خاند. بایدن بانگا هفگرتنه کر.
لآیالت میسیسیپی و آلابامای امریکای دباگرین گو 25 آدار قومین ده 26 کس مرن. بله بینرین هیچم لبردگیجین داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بون.